Jadi mula tu madihi tasaludna. Mula tu di Tuhan. Jadi kami sian BPH marpangiduan bulu BPH nian. Sudah matuju lo mewakili ke ketua di sudah ke ketua. Ketua sekretaris bulu rangarong bendaharana. Oke. Oke, mula tu matu Tuhan. Jadi dihamu abang niba, soalnya akang nami, son kami tutu ama calo gokon do jojo ni abang nami, gokon do jojo matutu gokon supaya mau jojo si alusan, son kami tutu punguan tabor sa junjungan silaban boru bere se Pulau Batam, son mahami tutu di nahalas ni rohamuna abang nami. Tong do las ni rohani punguata. Jadi marlas ni rohani punguata dapat stadion siang giat matutu ya nakota ng poromainta tujolanon nagabe rumah tangga nagabe si tiruon tujolo si joloni akka natorop suang-suang inang di joloni Tuhan. Holan hata cito rohon nami Tuhamu abang duang soni nang di dua pihak dua suhuton. Ador haluka mato kita ni horbo ador titi to kita ni lobu. Neng sa rumah tua mahu pato kita kupahu satu namar nini satu namar nono. Jadi di son abang pasar nami do tupak ni punguata suang nang hitan atorop se Pulau Batam. Otik sosadia tutuon ima na mangurupi ulau to dapat sila darion. Songon hatan ni nama tuan orang nami. Asa titiman nanti pa golang-golang parahuna. Otik sosadia bani pinasahan ni punguata. Debatama nabai pasu-pasuna. Dihamu pengantin. Anak nami do paruman nami. Tutu son mahami om mahami punguata borsak junjungan boru bere si Pulau Batam. Barang pangiduan do hami tutu sian punguan. Tung saya punguaton termasuk kamu tu punguata dah. Asa gawe tabak bilang-bilangan dia ke punguata suang-suangnya ke pinopar. Jadi suang-suang ini nang ngajalah kamu tutu. Aka pasu-pasu siat tuhata. Ngai pasat tuhamu sian naposon sian panggulani huria naposona tuhamu baima pausosor kamu di rumah tangga umuna tujulanon. Asa tutu kamu anak ni raja do boroni raja ti pinopar ni silaban. Ada. Jadi songon hatin itu mandoh nami bitang na sumiris opuna sorop. Anak PH yang risto rupetong torop. Di pasata matutu tepat namin non saat ni sulu saat ni betul-betulan. Di patama saat man dia mau su pengabian. Lima hatasian punguata molate pasadai nututu namin. Mau lihat mah di Tuhan songon nama dabai hata siap pengurus. Dihamu amang udah nami. Dison rodohami siat tonga-tonga ni punguata ima poparan ni putta borsa junjungan silaban boru bere nagabe. Marhitihon dilas ni rohatta di bagasa sadarion ima nang mabuka parmatangkawan na baru matutu yana kota siap bagas joron itu hattai. Marhitihoni amang udah inang udah. Dilas ni rohanami bere kamu ma poparan ni putta na bakalason. Ido hatani debata nama dokon pasu-pasu nagodang imaroha na sonang. Molonunga sonang pero hamuna di haroro nami. Mekel matok kamuna. Anunga tabbabe pinopar di puta di bagasa sadarion. Imara na buhu pasahat tami. Tuhamuna amang udah nami. Dohot inang udah nami. Nang songoni dia nakon nami. Diho amang Daniel. Omma poparan no puta borsa junjungan silaban sekota Batam. Marhitehoni tata ma amang songo dia hinaulina di pestam di bagasa sadarion. Di sialani dia ka ari marsugut. Modo tungarop poparan no puta borsa junjungan silaban naing matoko tinggil naing maho parsidohot dia ka ulaunta. Imara na boy dohonokku tuanakku nang songoni tu paromain. Songoni ma hata sian saluhudna poparan ni puta borsa junjungan silaban nameng okili.